Mafumela karugwendla kumenkombo na futumela tsawara leya mbiri bili kamgana Lonene FM Makomba Ndlela Man Flow chauke hunguta kuvilela Man Flow nhlikani Inhlikani n'wana n'wajini mvukile ka mani nifukile minjhani muhashi ifuka swinene man takheza impela hin'wina hi mina oh okay hikokwalaho ka yini album leya vunharhu teka nkarhi wo leha so ku huma mina vutisa a ni ri vayingiseri va n'wina varhandzi va vunanga bya n'wina i khale va yimele album leyiwani siku leya ana hamaka n'wana n'wajini a hi languteni yona tani album yi ri yoxe yi ri album ya number 3 mi yi tirhi na vo mani album leyiwani ngopfungopfu lava nga mi pfuna ku yi humelerisa muhashi lava ku tiva ku ni yi tirhi na va mani a va hi va xava CD swi kwala hinkwaswo kwala ndeka CD swi tsariwile okay ni ta va byela ku ti kumeka kwihi va fanele va yi xava hi lava nga ta kota ku kuma ku ni yi endli kwihi na va mani mara album yona hi yoxe loko munhu a yi lava ya kumeka ya kumeka ti-record bar hinkwato yi kona okay hala ka vhiki leri nga hela a va ka yi kumeki ka ti-record bar mara tolo na namuntlha ti kona album leyi ya n'wina ya vunharhu yi hambana njhani letin'wana to sungula timbirhi hi swihi leswi munhu a swi kayelaka eka album leyiwani ku na swilo ku na mahungu swinene ku na mahungu swi lava vayingiseri varhandzi va Man Flow va tikumela yona va ta kota ku twa leswi nga landzeni hunguta ku vilela ku humelela yini risimu leri hunguta ku vilela i n'wana n'wajini a mi va chayisenyana a mi fambi ri n'wexe Man Flow a hi tshikenya a mi fambi ri n'wexe la mi famba na van'wana hala a va tiva hi nge hi zi va yima va lava ku ti tivisa i jika ngomani nhlikani ayi n'wana n'wajini na amukela ka Munghana Lonene FM mi swi ta njhani mi tikuma ka mi tirha na Man Flow kumbexani n'wina xiave xa n'wina ka project leyiwani hi xini xiave i ku executive producer hi tlhelweni ra khampani leyi vitaniwaka Swandla swa Hlantswana Music and Entertainment so hina hi nga kondletela ku tirhi u tikuma kha humelerini ku fika laha ni nga kona namuntlha endzhaku ka loko mani va hi trustini ivi hi kota ku meka sure ku hi humelerisa program hinkwayo un'wana wa vuyimbeleri bya vunanga bya Xitsonga u rhumele xivutiso la lexi ni nga mi komba xona u ri le midrand u ri loko a ri ndhawini ta midrand ya kumeka nakona na ya a midrand ya kumeka hi le xivindleni xa kona because basically hi laha ni tshamelaka kusuhana na kona loko hi ta la hi ta va nyika nambara leyi va nga ta yi kuma na le ka ti-record bar letin'wana ti nga kona unfortunately a ku na record bar a midrand but hi kota ku yisa kun'wana na kun'wana laha vanhu va nga kona for now hi khensa vaseketeri vo tala swinene lava hi kota ku va hi mi deliver endzhaku ka loko mi swi twile ku album yi humile tanihi executive producer hi swihi swihlawulekisi swa kahle swa album leyiwani na track tin'wanyana kwala n'wini wa G track number 2 yini ba ndlela yin'wana track number 8 i album leyi nga swekeka swinene leswo swa ku loko yo kuma malova u ngo tshama na kerekeni u yingisela yona okay la ku teka risimu leri nga thyiwa Swivulavula Man Flow ku humelela yini risimu leri Swivulavula Man Flow na vona naku leswi hi mi vonisaka swa xitejini loko mi ri laha mi swona kumbe mhaka lava mi tekaka swinene swa tivhidiyo anti ku cina swi fana na ku yimbelela ku na ku vulavula okay o fana loko mi boha xibelana laha mi nga swi vona kahle swo vulavula swa tikanyana alright makombe rin'wana futumela tsawara leya mbirhi bili ka Munghana Lonene FM risimu leri ri thyiwe ku ri Swivulavula endzhaku ka rona mixo ra mina phone ka 0152971855 bula na Man Flow na executive producer va kona la kambe ke ku na swipimelo ve ri nga vulavuli hi ti vona hi voxe ve ri nga vulavuli hi ti personal questions Shibula
ri na ri tsemenetsa awara leyi yambirhi pele u ta ni khomela mixer u ni tsemile risimu leri kambe ke ve ri ya kumeka loko twa ni yi tsemile na ri ri kahle we wa tikomela yoho manflow loyi ka swi teka vayingiseri la varhandzi ni vaseketeri va manflow mi nga ku yini n'wina hi languti album ya n'wina leya vunharhu mi nga ku yini eka vona sweswi vayingiseri na varhandzi va manflow ni kombela mi ni seketela hi ku xava cd leyiwani ni ta kota ku ya mahlweni ni tiyile executive producer ni pfumela ku mahungu lama nga landzeni ma kahle ya ku fika nkarhi wa sweswi vanhu vo tala va ni byela ku hayi mi tirhile se ni pfumela ku swinene se ni kombela ku seketeriwa vayingiseri varhandzi va mina vayingiseri va radio Munghana Lonene ya mpela se na swi amukela ku ri le xitejini mi cina kona la studio swo hambananyana executive producer n'we marito ya n'wina mi nga ku yini hi languti album leyi ka vaseketeri va manflow ka vaseketeri va manflow kumbexani leke ku yimela swandla swo hlantswana vunanga lebyi byi nga ku nyikiweni ti-artist ka yena byi sapoteni ni vulavula ni nga tipfinyingi ka leswi ni nga ta swi twa ka cd leyiwani swi swekekini swinene ngopfu lava va yi lava ku cd a va hi fonele hi ti yisa lama nga kona hikuva swi ta ku van'wani lomu nga kona ku na ti-record bar but we are willing ku meka sure ku ri hi mi tisela music lowani a hi yiseni ku hlohlotela swiyimbeleri swa hina hi ku xava ti-cd ta original ngopfungopfu loko hi lava ku va nyika matimba loko u ri support hi ta meka sure ku hi va ndlela leswinene vanhu va wena okay ni fonela mixer mina ka 015 297 1855 kumbexani rhumela xivutiso ka whatsapp number 071 2659860 kota ku bula na manflow hi ndlela yo yaleyo kona muhumelerisi laha va ta ni pfuna ku va hi teka vayingiseri hi va yisa emoyeni kambe ke ni vona ti-whatsapp laha hlamuserini manflow ku ri leswa swa ku ri yini hayi va lava nga va talanga swona ka njengo swi ri namuntlha swi nga tala swona la ka Munghana Lonene FM ku ta xavisa album ya vona bujo na mamkela mile moyeni nhlikani minjhani n'wana n'waji va mitso manflow i Joe Matabeni la vulavulaka ne manflow aye papa ni pfukile man ni pfukile minjhani papa hi pfukile na khensa yi ta kahle swinene leto tala hi swi titwa mara hi twa i nga ri swi hlantswekile na khensa papa mara i xin'we mara xivutiso lexi a ni lava ku xi vuta ku kota ku tisa ku mi yi tirhe na mani ntsena ve ri loko ma xava album swi tsariwile kwala ndzhaku ka cover la papa khensa swinene kona box matebula kunjani bwetirasele hi pfukile tirheni box matebula manflow minjhani ni pfukile minjhani papa na tsaka ku vulavula na n'wina na n'wi a xivutiso xa kongoma xa ka xi nga tiki ku xana hina vayingiseri va n'wina hina vaseketeri va n'wina hi nga langutela ku hlwela futhi ka album ya ku tlhatlhamiwa ka album leyiwani kumbe xani hi nga swi langutela lembe ri taku na leya ya ha ri ku hlweleni lembe leri taku ya ta yin'wana number 4 ya hi swo ndava swona swi endla ku mi tikisela ngopfu n'wina mana mina khensile bokisi na hi swona bwetirasele ba mandla tlhela vuyelela se sime visi nhlikani hi pfukile minjhani papa hi pfukile wa mitso manflow minjhani manflow ni pfukile minjhani n'wananga hi pfukile ina mo vulavula na Mavis Ngwenya la ka ka xikundo la hi swona n'wananga mi ri khomisani sweswo mi ya mahlweni na khensa na Lembe khensa leri- makoti lembe leri taku yi lava ku twa yo hindza leyi yi le ku teni yo hindza yona ya khensa hani hi swona na khensa hi n'wananga hi swona thank you khensa swinene ba mandla tlhela vuyelela bud maxakadzi uyingisela Bud- minjhani boti hi pfukile wa mitso manflow a ni kombela ku khuluma na yena mara ena cd ya yena leni sitoti nga yi kuma njhani a jimisini aye papa minjhani manga ni pfukile minjhani papa hi pfukile a swi dyangwani yi tsakela ni lawa mara i nga yi kuma kwini a jimisini Jamestown papa fambani a record buyer leyi nga kwalaya Jamestown ti yisiwile tolo ti kona no yaba ni ta yi lavetela khensile man na khensa papa khensa swinene ba mandla hi tlhela hi vuyelela tanihi executive producer loko va mi lava va mi kuma kwihi hi kha hi ringeta ku songasonga hi languta marito man'wina ma ku hetelela hi album ya vunharhu ya manflow loko va hi lava va hi kuma eka nambara 073 517 8158 na phinda 073 517 8158 inkomo coolman u ri xana online hi nga swi kota ku xava ke coolman matebula la ka nsavulana va ta kota ku xava x from next week ti le ku lodiweni a lo yimela swin'wana na swin'wana as from next week ti ta va ti ri kona online eka iTunes ni tshama ku next week kumbe la ku vhiki leri taka vhiki leri taka
Okay, makhomboza kusikola 14B Manflo khomsaniswe so Manflo matengwe na ku hetelela ka varhandi va seketeri va n'wina mi nga kwini ka vona? ku hetelela khale ana ndzi za ni hlamusela muhaxi ku leswi ya swo tala mi nga ni vutisa. Okay, hlamuselani. Ana la ku hlamusela leswi mi ngete yi vula yini liya yo sungula na liya vumbirhi mara a swi na mhaka hi ta swi vona a ni mi teni ndhawu ya mundzuku. Hlamuselani sweswi Manflo. Hlamuselani sweswi. Mo hi nga swi vekeli mundzuku. Ani na vuya na mundzuku. Ya ta swi hlamula mundzuku. Mara te ya mina mo hetelela. Mara hlamuleni nyana switsanana. Ku hlamula nyana ni. Eh. Laha ya ku hunguta ku vilela. Ku na vanhu vo tala va hlangana na ku tikeriwa evuton'wini. Loko va hlangana na ku tikeriwa u kuma ku vanhu vo tala vanghana va hina maxaka ma hina va ku rhandza loko u ri na swa wena loko u ri kahle loko xiyimo xa wena xi ri kahle mara loko swo za swi ku bihela ngopfungopfu loko swi fika laya u kumeka ku wa rava na peni maxaka vanghana va ku jikela a ni vulavuli hi munhu sweswi ni vulavula hi vutomi Hi ku angarhela. evutomini evuton'wini hi ku angarhela munhu vanhu vo tala hi n'wi rhandza loko a ri na swa yena loko a tshamisekile se a ni ringeta ku hlamusela sweswo i munhu a rila ku laya ivi a heta a ti consola ku xikwembu xi kona a hi n'wana futhi Manflo a swi ri kahle ku burana n'wina la ka Munghana Lonene FM ntsengo wa siku ra namuntlha hi mi navele leswinene ngopfungopfu la ka project ya n'wina album ya n'wina ya vunharhu yi khensa swinene xa mi khensa swinene lava mi tekaka xinepe mi va xeweta loko mi tlhelela kaya hi swona na khensa n'wana wa jina khensa muhaxi a mi hlangani na Manflo Shinyori kusuka Salema kaya se mi teka tin'wana manjeni se nga buli to executive producer khensa swinene ngomani khensa yena n'wana wa jina un'wana rhumela rungula la i ntsako ku bayi u ri ni mi xeweta swinene na khensa ntsako thanks for your support a khensa i makumenharhu timinetse awara leyi yambirhi bili makumenharhu timinetse ku kumaka awara ya nharhu awara ya nharhu mata ma ri kona mangu ya misava ndhaka swona 326 ta va ri kona quintinizer na conizer ka nongonoko wolowo Manflo se va fambile na va famba na vona ka ntsengo siku ra namuntlha kambe ke hi nkarhi wa ku va hi twa ku ri mangu ya misava ya awara ya nharhu matama emisekweni ndhaka swona mzilikazi na mahungu ya mitlangu ivi ke hi tsutsumela Alexandra hi kuma tinsimu ta mingiseri nhlikani